Habai snok tilang bat kejela Meghalaya kebala Rakhe kerpang ye ke Sngi kebala yo ye kejela bapura kata haus nem khat khandai spa nyu puar menta ke Sngi nakaliang kepatar khma civil subdivision kala Rakhe ye kane ke Sngi nama penlong ye ka program keba kerpang haplau ko office trikam u BDO Jirang blok hakate ke Sngi baka patar khma civil subdivision kala penlong ye kate ke jing Rakhe Meghalaya de lasaki de ke jing don lang uba sustenance so tu MLA Jirang nangta uba MD Tongper SDO kepatar khma civil subdivision u Dr. P Hajong BDO ke Jirang sinar di blok kinong yalam himas kinong yalam snong lembat kiwi de haba ajing kren hakate Sngi uba sosne so tun ulo ajing ro ya ko office patar khma civil subdivision ki bala penlong ya kate ke program bat ban Rakhe kerpang ya ke Sngi baka Meghalaya klayo ila ka jong ke jela ka bapura Shushu nagliang ute MLA ke Jirang ula kentu kinong yalam hima bat kinong yalam snong bakin ye trei rengkat kenang ba ki kampen roy kinang wan shushu haka snong ki bahap haka Jirang Constituency namar kum MLA u angnot paka Jirang Constituency pakan long kum kata Models Constituency bat pakan bianglut radong syadong habai di bat ki kampen roy an engagement of women to entrust and encourage women to come forward, give them space for their livelihood. This is the mission of our Honorable Chief Minister. That's why I stand here and we witnessed that many SSGs VOs have been constituted in not only in Jirang Constituency, Omling Block, Jirang Block, and the whole of Riboy District and Meghalaya. There are many SSGs that have received the benefits from the office of the Honorable Chief Minister, the government of Meghalaya. High value horticulture kani ka im kaba Honorable Chief Minister udone ke jitmu kuno ban kenteu haka bidai bati kamrat batunju haka bidai bat ki jintung jintep ki maso ki maram baro connectivity, the regional committee, the regional connectivity, the Honorable Chief Minister, Ulashimkia Nagavata, Kajila Kajumi. But note Yagata, so one have I, Kapurong of a crowd, Yaka MLA government, leading by the National People's Party, that many road infrastructures has been happening all around the states of Meghalaya, including Jirang Constituency ke Jongi. Ka Omling Padatma Road, ka bagi Pata juga Western Riboy, ginom ya Glatshu ya ke Jinjar ke baki Kilayaman, akipot ke Bamenswa dan Ustem. Arhaja Khatra Hashwa Kabati Padma Kilai Ud Kilai Nam Yakan Jinjinjar Kabamuki Kilai Kindu Gakwa kan ai Kaburong Kabakrau Yaga Solka Kapirwi Department Kabasngap Yaga Jingarpat Kajong MLA Ubarit Ujong P Mentang Ayan Akanenti Kabapaka Kabapensuk Nakabutaki Padma NEC Road na Pinaimer siya umsen kaba Pinai beta Pinalek banyak kaya kitikitan Pinsai bagi tourist ki local tourist lamalong na Assam hindi ki local tourist ki tourist ki Banabar ki wan banyak kaya banpet ya kecini tenak jong ketika area kabangi bakat sezon kecingkala hak kitikitan Kiwi road infrastructures
lingba ka RIDF, lingba ka CRF, kerpang na kapata ka Constituency ka juni ka bang slow sarong yaladi, abang ayeng hakmat jompi. Panay ko burong may kasorka ka bakipat pa kilayo iya ka jingmento shibun pa. Bilang lengkap menpinmai, lengkap menwarna susu, na kapata kijingdon kam kamtam habili usurok. Gakot pernawir yaki sim jom ki hima ki per ngakot ngawer ki storage stong jom ki stong ki per lane kita ki rangwa stong ki stong ki per pangi trailang ringkat ru MLA nak penta ban pirso ki sorka kerpa ki sorka namta ki jingmentoy ki babun ki pamangi ki kam ha ki bele ba usuro pa ye Gireo papat ki bedon hakari kemalan ngatwa pani share bati kamtam hakabide bata college kajing angnut kajing dipat ba hakabide bata government model degree college ka building latek bat ngetaw snem ki siyo ban stanglo epi at yaga college ngetaw snem academic year 2000 kiyo stanglo but nasoban ay kijing kuplay slash isil na kabenta kane kijing lehai kijing ii jom soka dan tan kijong jingan kam jom dipat ba haka western liboy di borok way giveaway ki improvement agabe baka health sector alti oti bakumta theater bakumjuru agabide but iki improvement ya di government schools di government LP school but kiwe school di baka sorka kala simpia naga benta kane ngaso panay ko burong ng kraw yung education department ya ka sorka hini koro kala simpia naga benta kumno ban kintiyo akabine but kane ka Constituency kapai kejongi Kapatma Civil Subdivision agabaw Honorable Chief Minister Lawan Ban Pli Ipalpa aka Western Ipoy insai ya kejingkala nangli sesemat Banakwa ban perpau kemacam Pibaro Baka Patma Civil Subdivision ka permanent building yin sayono mentau snem ngaso man ay ya ka burong bakajiro ya ka jingsipya jong sokal Honorable Chief Minister Sir Conrad Isangma ipatpa inonkam ka sokal ka sngap ka jela kalanang kiyo ka Constituency gidini kalanang kiyo inonkam kumno bangin hap and focus lane ban aya kita kejikre lang bat ki department ki pero ki officers ki pero ki badon amang lagi department bata sorka ban aya kejikre lang idon kam man kintiyo ya ka jela ka jungi bat kerpang idon kam man kintiyo ya ka Constituency ka jungi ka bangayi baka don ya ka jingerman baka Constituency ka jungi ka satay na giway na Constituency ipanday ka model jong giway pati Constituency kaman scam mingay scam panado betang Sngi kamtam habang iyo Rakhe ya ka Sngi ya ka jingkaw ka basan pulay snem jong ka jela ka jungi ikan mau brom ya kinongire ya ka hill state ibala punyo ay ka ka jela ka ba ka jungi lengba ka jingi ijnai ka jumpi lengba ka jing len de ka jumpi ngilayo ya ka jela ka bi ka jungi ibu ay jingwai